se smatra da su pick-upovi vozila koja moraju izdržati doslovno sve, dizajnirana posebno da rade bez ikakvih pritužbi ikada. Ali upravo sada, 2026. godine, neke od najpopularnijih kamioneta na tržištu pretvaraju se u skupa žaljenja vrijedna ulaganja od $100.000. I ne nagađam niti izmišljam dramatične priče samo da bih dobio više pregleda. Ovo se temelji strogo na stotinama tisuća stvarnih izvješća vlasnika, službenim pritužbama NHTSA-i, a detaljenim anketama Consumer Reportsa i specijaliziranim forumima gdje ljudi više ne znaju što bi sa svojim kamionetima. Ali prije nego što vam otkrijem kojih je točno 12 problematičnih pick-upova koje trebate izbjegavati pod svaku cijenu, ako želite još ovakvog sadržaja koji vam pomaže donijeti pametne odluke prije nego potrošite novac, pretplatite se na kanal odmah i lajkajte ovaj video. Jer ćemo razotkriti probleme koje vam prodavači nikad neće spomenuti. A sad krećemo s brojanjem. Ovo su 12 pick-upova koje ne biste smjeli kupiti 2026. godine ako ne želite kasnije gorko požaliti. Broj 12. Ford F-150 Power Boost Hybrid. Slušajte pažljivo, znam točno što sad mislite. To je najprodavaniji kamionet u Sjedinjenim Državama. Koliko loš može zapravo biti? Pa kada na već problematični Fordov 10 R80 mjenjač stavite složeni hibridni sustav, dobijete noćnu moru pouzdanosti koja vlasnike ostavlja s kamionetima od $70.000 mrtvima u servisu. Jer je Ford javno obećao da su riješili probleme mjenjača s novim CDF bubnjem krajem 2022. Spoiler alert, nisu. Vlasnici modela iz 2024. i 2025. i dalje prijavljuju iste nagle promjene brzina, metalne udarce i vibracije. Postao je viralan slučaj na Redditu gdje je vlasniku hibridne F-150 iz 2024. mjenjač otkazao već na 4900 milja s porukom o potpunom kvaru. Temeljni problem je što Power Boost ima izuzetno složene električne module koji upravljaju svime i kvare se alarmantnom brzinom. I kvar na gateway modulu ili selektoru brzina može vas ostaviti zaglavljenog u parkingu ili vam poslati onaj užasni kaz zaustavite se odmah dok ste na autocesti. Broj 11. Ram 2500 i 3500 Heavy Duty. Čovjek bi pomislio da će kamionet za teške uvjete rada biti pouzdan. Ali HD linija Rama pretvorila se u pravu katastrofu pouzdanosti s 3 katastrofalna problema koji vas mogu ostaviti nasred ničega u bilo kojem trenutku. Je najveća noćna mora je visokotlačna pumpa goriva na 6,7 litrenom Cummins motoru. Ta stvar može iznenada otkazati i ugasiti motor bez ikakvog upozorenja. Zamisli da vučeš ogromnu prikolicu autocestom i da ti kamionet od $80.000 jednostavno umre. Bez snage, bez upozorenja. Ekstremno opasno. A onda tu je i dokumentirani rizik od požara. Ovi kamioneti imaju grešku s cijevi mjerača ulja mjenjača. Ulje curi, dolazi u dodir s vrućim dijelovima motora i može izazvati spontani požar. Ali govorimo o plamenu koji izbija ispod haube dok voziš i moraš napustiti vozilo uz cestu. A da stvar bude gora, tu je ITIPM. Potpuno integrirani modul snage. Kad taj električni mozak otkaže, tvoj kamionet izgleda kao da je opsjednut. Motor se gasi sam od sebe, svjetla luduju, prozori prestaju raditi. TIPM upravlja praktički svime električnim i kad se pokvari stvara lančanu reakciju koju ni servisi ne znaju riješiti. Broj 10. Toyota Tundra iForce. Kad je ovaj slučaj šokirao je mnoge vjerne Toyotine vlasnike. Jer kad netko kupi Tundru, očekuje legendarnu pouzdanost koja ne popušta. A ova nova generacija je tu povjerenje uništila. Glavni krivac je novi 3,5 litreni V6 biturbo i Forza motor. Prvi motori su iz tvornice izašli s ostacima obrade, sitnim metalnim strugotinama zaboravljenim unutar bloka. Te strugotine završile su u sustavu ulja i rezultat je bio katastrofalan. Kvarovi glavnih ležajeva, pregorjeli motori i potpune zamjene motora, ponekad već ispod 20.000 milja. Toyota je pokrenula opozive, ali kad motor jednom ima oštećenja od metalnih čestica, nema djelomičnog popravka.
ili se cijeli rekonstruira ili mijenja. Osim toga, vlasnici modela iz 2025. i dalje prijavljuju nasumična upozorenja na instrumentima, smrznute ekrane te probleme s kočnicama i upravljačem. Možda nisu pojedinačno katastrofalni, ali su potpuno neprihvatljivi na kamionetu od $70.000. Zaključak, ovo više nije ona Tundra, vozi i zaboravi. Ovo je pogonski sklop prve generacije sa skupim dječjim bolestima. Broj 9. GMC Sierra 1500. Slušajte, General Motors gradi pouzdane V8 motore već više od 100 godina, zar ne? Zato kad njihov glavni motor 6,2 litreni V8 doslovno eksplodira u kamionetima koji su praktički novi, znaš da je nešto u inženjeringu pošlo grozno po zlu. I to se upravo dogodilo nedavno. GM je morao obustaviti prodaju gotovo 600.000 kamioneta na nacionalnoj razini zbog dokumentiranih katastrofalnih kvarova motora. Središnji problem, radilice i klipnjače izrađene s pogrešnim tolerancijama. Govorimo o motoru koji se potpuno zakoči ili doslovno eksplodira dok voziš autocestom. Ali čekajte, postaje još gore. GM-ov Dynamic Fuel Management koristi izuzetno složene hidrauličke dizalice koje se prerano urušavaju, posebno u gradskom prometu. Kad jedna od tih dizalica otkaže unutra, savija metalne potisne šipke i potpuno uništava bregastu osovinu. I evo što je najgore od svega. Vlasnici prijavljuju da su morali raditi ovu skupu popravku više puta na istom vozilu. Govorimo o invazivnim operacijama motora koje mogu koštati i do $6.000 na kamionetima koji bi po GM-ovom sloganu trebali biti čvrsti kao stijena. Tu je i uporna vibracija mjenjača koja muči ove modele godinama. 10-stupanjski mjenjač jednostavno ne može izvesti glatke promjene i servisi, samo šalju softverske nadogradnje nadajući se da će neka napokon upaliti. I ovo je srce marke, njihov apsolutni zvijezda proizvod i ne mogu napraviti ni osnovno kako treba. Vrijednosti preprodaje padaju drastično, jer pametni kupci znaju za ove probleme. Broj 8. Chevrolet Silverado 1500. Ista kamioneta, isti mehanički užasi. Silverado dijeli svaki ozbiljan problem sa svojim identičnim blizancem, GMC Sierrom. Onaj katastrofalni 6,2 litreni motor s loše izrađenim radilicama koji eksplodira. Dizalice sustava upravljanja gorivom koje se urušavaju i uništavaju motor iznutra, te 10-stupanjski mjenjač koji vibrira kao da nikad nije čuo za glatku promjenu brzina. Jedina prava razlika između ove i Sierre je zlatni emblemić leptira na prednjoj rešetki. Sve ostalo, dokumentirani kvarovi motora, problemi s mjenjačem i apsolutna frustracija vlasnika potpuno je identično. General Motors je jednostavno duplicirao svoj masovni problem pouzdanosti u dvije različite marke. Ista loša inženjerija prodana 2 puta s različitim logom. Consumer Reports je značajno snizio ocjenu pouzdanosti oba modela zbog ogromnog broja pritužbi. Forumi vlasnika prepuni su horor priča o ponovljenim popravcima, a prije nego nastavimo s još problema, mala usluga. Ako vam se čini da vam ovaj video pomaže izbjeći skupu pogrešku, lajkajte odmah i podijelite s nekim tko razmišlja o kupnji pick-upa. Broj 7. Hyundai Santa Cruz. I ključno pitanje sa Santa Cruzom je ovo. To uopće nije pravi pick-up i mehanički problemi to jasno dokazuju. Ovo je u suštini povišeni Tucson s malom kutijom straga, a Hyundaiev mjenjač s dvostrukim kvačilom ne može ni to podnijeti. Modeli iz 2022. i 2023. su apsolutne noćne more pouzdanosti. Vlasnici prijavljuju potpuni gubitak snage dok voze normalno. Govorimo o užasnim porukama, zaustavite se odmah na sigurno na autocesti bez ikakvog ubrzanja. I Hyundai je pokrenuo službeni opoziv za modele iz 2022. zbog kvara pumpe ulja u mjenjaču s dvostrukim kvačilom, ali misteriozno nije uključio modele iz 2023. iako se doslovno ništa u dizajnu nije promijenilo. Mjenjač s dvostrukim kvačilom stalno vibrira, oklijeva pri ubrzanju, proklizava pod opterećenjem i onda se jednostavno preda.
Neki vlasnici su morali mijenjati mjenjač potpuno 2 puta prije 20.000 milja ili 32.000 km. Šija kad tehničari u servisu ne mogu reproducirati problem jer je povremen, pošalju te kući frustriranog dok kvarar ne postane potpuno katastrofalan. Tu dodaje još i električni sustav koji potpuno poludi. Touchscreen se nasumično smrzava. Lažne sigurnosne alarme zvone svakih 5 sekundi i stalni problemi s klimom koja prestane hladiti. Na kraju, Santa Cruz je Hyundaiev neuspjeli pokušaj da uđe u svijet pick-upova bez da je stvarno shvatio što kupac kamioneta zapravo treba i očekuje. A broj 6. Jeep Gladiator. Gladiator očajnički pokušava biti Wrangler s teretnim sandukom, ali ta kombinacija stvorila je katastrofu pouzdanosti s 3 velika problema koje Jeep ne želi konačno riješiti. Prvo, poznati tik-tak dizalica na 3,6 litrenom Pentastar motoru. Balanseri otkazuju prerano, šaljući mikroskopske metalne čestice kroz ulje koje postupno bruse bregastu osovinu. Vlasnici kažu da im motori zvuče kao bučni dizelaši prije nego bregasta osovina potpuno otkaže. U tijeku je kolektivna tužba zbog toga, a Jeepovo rješenje je zamjena pokvarenih dijelova točno istim tvornički lošim komponentama. Zatim tu je čuveni death wobble, smrtonosno ljuljanje, nasilna i nekontrolirana vibracija prednje osovine iznad 65 km/h. Jeep je produžio garanciju na 8 godina ili 90.000 milja, što vam govori koliko je ovaj kronični problem raširen. Stabilizatori upravljača otkazuju već na 11.000 milja. Kuglasti zglobovi se troše prije 100.000 km. Čije stalno održavanje koje nikad ne bi smjelo biti potrebno. Na kraju, misteriozno pražnjenje pomoćne baterije ostavlja vlasnike zaglavljene bez mogućnosti paljenja. Obje baterije otkažu prije 25.000 milja, a servisi ih odbijaju mijenjati dok nisu potpuno mrtve. Kad tvoj off-road kamionet treba stalno održavanje baterije samo da bi pouzdano upalio, imaš ozbiljan fundamentalni problem u dizajnu. Broj 5. Tesla Cybertruck. Ova stvar je masovno reklamirana kao neuništiva od Elona Muska. A di u stvarnosti je krhka na sve pogrešne načine. Počnimo s najalarmantnijim dokumentiranim problemom, opozivom papučice gasa. Prvi Cybertruckovi imali su papučice koje su mogle skliznuti i ostati zaglavljene na podu. To nije mali softverski bug koji se lako popravi. To je apsolutna noćna mora. Onda tu je potpuna ovisnost o tehnologiji bez mehaničkih redundancija. Ovaj kamionet se gotovo u potpunosti oslanja na potpuno elektroničko upravljanje i kočenje, steer by wire i brake by wire. Kad senzor ili softver otkažu, a hoće, kamionet može izgubiti upravljanje, kočnice ili se jednostavno ugasiti. Više vlasnika javno je prijavilo da im se vozilo pretvorilo u beskorisnu ciglu koja zahtijeva vuču do servisa. Ni struktura nije imuna. Pri gruboj off-road vožnji ima potvrđenih izvješća o napuklinama od naprezanja na šasiji, koja je navodno bila ultra čvrsta. Čak i paneli od nehrđajućeg čelika koji su trebali biti nepogrešivi i neuništivi već pokazuju ružnu površinsku koroziju i trajne mrlje. Zaključak je jasan. Cybertruck je pokretni eksperiment koji testiraju na kupcima koji su platili. Zato je više od 10.000 primjeraka skuplja prašinu na distributivnim parkiralištima bez zainteresiranih kupaca. Vrijednosti preprodaje drastično padaju. Broj 4. GMC Canyon. Ovo je teško progutati za fanove srednjih pick-upova, jer Canyon izgleda žestoko i sposobno na slikama. Ali stvarna pouzdanost priča sasvim drugačiju i zabrinjavajuću priču. Glavni problem je neispravna elektronika i lažna aktiviranja sigurnosnih sustava. Vlasnici prijavljuju da se automatsko kočenje u nuždi aktivira nasilno bez ikakvog razloga. Možeš mirno voziti autocestom, ispred tebe ništa. I odjednom kamionet zakoči do kraja kao da je ispred zida od cigle. Zatim ozbiljni problemi s ožičenjem 2,7 litranog turbomotora. Kabelski svežanj može trljati o vruće dijelove motora. I troši se i uzrokuje da kamionet neće upaliti ili da motor radi nepredvidivo. Nije to nasumični hiccup, nego sustavna greška dizajna koja vlasnike ostavlja potpuno nasukane. GMC Canyon dobio je ocjenu pouzdanosti 1 od 5 u Consumer Reportsu.
nije tiskarska greška. 1 od 5, najgora moguća ocjena. To znači da je manje pouzdan od gotovo bilo kojeg drugog vozila na današnjem tržištu. Broj 3. Chevrolet Colorado. Colorado dijeli svaki ozbiljan problem sa svojim identičnim blizancem. Sa GMC Canyonom. Onaj užasni sustav duh kočenja koji zakoči na opasnim autocestnim brzinama. Problematični 2,7 litreni turbomotor s nakupljanjem čadži i kvarovima na kabelskom svežnju koji se troši, plus infotainment sustavi koji jednostavno nasumično crknu. Consumer Reports je oba modela ocijenio s 1 od 5. General Motors opozvao je više od 57.000 ovih vozila zbog lažnog kočenja u nuždi. Ali čak i nakon službenog popravka, vlasnici kažu da je sustav postao još osjetljiviji i stalno šalje lažne alarme. Jedina razlika je logo na prednjoj rešetki. Katastrofa pouzdanosti je potpuno ista. General Motors opet duplicira probleme. Broj 2. Rivian R1T. Rivian se promovirao kao Tesla ubojica u segmentu električnih pick-upova. Umjesto toga isporučili su vozilo koje se nakon softverskih nadogradnji nasumično pretvara u beskorisnu ciglu, a ostavljajući kamionete od $90.000 potpuno neupotrebljive na prilazima kuća diljem Amerike. Incidenti potpunog zaključavanja su apsolutno zastrašujući. Vlasnici pričaju da napune kamionet preko noći, ujutro ga otkopčaju, a 2 sata kasnije cijelo vozilo se zaključa i ugasi. Bez vrata koja se otvaraju, bez ekrana, bez ikakve mogućnosti da ga bilo kamo odvezeš. Još gore, neki vlasnici prijavljuju dim u kabini zbog ozbiljnih električnih kvarova ispod središnje konzole dok voze. Osim softverskih katastrofa, kvaliteta sklapanja je šokantno loša za tu cijenu. Ogromni razmaci između panela karoserije, vidljivo loše poravnati poklopci motora i brtve koje propuštaju vlagu u kabinu. Trebalo bi ovo biti luksuzni premium električni pick-up za avanturu, ali Consumer Reports je Rivian smjestio pri dnu ljestvice pouzdanosti marke s jedva 14 bodova od 100. Kad tvoje avanturističko vozilo od $90.000 može postati neupotrebljivo zbog jedne softverske nadogradnje i ostaviti te bez ikakvih opcija, to nije tehnološka inovacija. To je beta test za koji si ti platio da sudjeluješ. Broj 1. Ram 1500 Hurricane. Ovaj model trebao je biti smjeli restart za cijelu marku. Novi motor, nova tehnologija, nova snaga obećana. Umjesto toga postao je kamionet o kojem se najviše priča, iz potpuno pogrešnih razloga. Središnji problem počinje s novim 6-cilindričnim rednim biturbo Hurricane motorom. Zvuči sjajno na papiru, ali u stvarnosti je pun električnih i senzorskih kvarova koji nisu nimalo beznačajni. Govorimo o greškama u električnoj arhitekturi koje stalno ubijaju bateriju ili šalju nasumične kodove grešaka, kvarovima pumpe goriva i senzora zbog kojih kamionet gubi snagu, ulazi u limping mode ili hitni režim. U ekstremnim dokumentiranim slučajevima katalizatori se doslovno tope pod velikim opterećenjem, posebno na TRX izvedbama visokih performansi. Mnogi vlasnici kažu da se lampica check engine upali već u prvim tjednima, a servisi mijenjaju module jedan za drugim bez jasnog rješenja. Što sve pogoršava. Iako je za F8-stupanjski mjenjač odličan dokazani hardware, on u potpunosti ovisi o okolnoj elektronici. Kad ona otkaže, ni najbolji mjenjač na svijetu te ne može spasiti. Ukratko. I ovo je trebao biti revolucija Rama, ali osjeća se kao proizvod prve godine s previše ambicije i premalo stvarne pouzdanosti. Stellantis će biti Stellantis. Evo ih, 12 pick-upova koje 2026. godine trebate potpuno zaobići. Na kraju nije važno koliko konjskih snaga obećavaju u reklamama, koliko je lijep touchscreen ili koliko je udobna kožna unutrašnjost. Ako ne možeš vjerovati da će ti kamionet upaliti svako jutro kad ti treba, nemaš pouzdan alat za posao. Imaš skup problem. A što ti iskreno misliš? Koji je to pick-up koji nikad ne bi kupio ni pod kojim uvjetima? Napiši u komentarima. Želimo pročitati sva tvoja mišljenja i iskustva. Ako ti je ovaj video pomogao izbjeći pogrešku od $100.000, pretplati se na kanal za još ovakvog sadržaja i lajkaj. Ne zaboravite podijeliti s nekim tko razmišlja o kupnji pick-upa. Vidimo se u sljedećem.